Yanko Accra High Court na ene wama a grant 50 million Ghana cedi bail grant two surety so eka ho sekane Commissioner General the Ghana Revenue Authority Reverend Dr. Amishadai Usu Amwa edi nipa enaibi odiato wontiso. Accra High Court ene agrante kane Commissioner General the Ghana Revenue Authority Reverend Dr. Amishadai Usu Amwa enafe enaibi ka ho awe sika otwato won mutri so ene 50 million cedis ya won mo nipa mienu so ebabe gina anemu enipa na ya waka no ho ene Emmanuel Kofi Enti A3 Isaac Crensel A5 Evans Edusei A7 enafe Strategic Mobilization Ghana Limited A8 sa enipa enayi wonomo ene kane Ghana Photosamfo Ken Ofirata A1 enafe kane Chief of Staff Ernest Akori A2 nyina ejina asemni bia kwadu awodo yede abo wonomo ene se wonomo fa akwati kwanso ede eye niam bia amfa kwanu ewo wonwumedi emu enye no nko a sanso ena wonomo abo omanyi eka ena afi wonomo enam aban edwumaku so ede apesika egu wono ankasa ebotomu ewo wonomo bill conditions ayede ma wonomo no omanfa yebo wonomo kwadu nyina sese wonomo passport ena afi wonkrata wodi etu kwan firi omanyi mu kwama wodo so wonomo do court registry na finso na wotwibia wonomodo wo hu kochire office of the special prosecutor bako esanse court no epon entemunti wahye wonomo bill conditions no wonomo nhwa se enkoto openema bosome ne to so edunum eyedwoda ebe ne wonomo etumi ede ne nyina eso na kosise wonomo ebedi so ne de wonomo kosoa awo bill terms a OSP edema wonomo no eso eno echi no court no san hye se eneda openema bosome ne to so eduminu wonomo nyina nkopi mu ewo office of the special prosecutor na wonomo bill requirement ya dem wonomo no wonhye ehon hyehyeye ase we ena kwadubofo ekiremu dia omanfo wonomo kwadu nyina efa kwati kwanso ema enema hodo wonomo eje edema Strategic Mobilization Ghana Limited ainonam so ama eni eka eso 1.4 million Ghana cedis abesen omanyi ekomu.